Nongeye kugusuza nizere kumeze neza nizere gukomeje kugira ibihe byiza ukunda kandi ukurikira amakuru n'ibiganiro on time TV yo channel yo Trace dukomeje kugenda tukugezaho uri mu Rwanda yaba mu majyepfo amajyaruguru burasirazuba ndetse n'iburengero bwaryo nibagenewe hano mu mujyi wa Kigali mwe mwese mudukunda kandi mudukurikira muri mu bihugu bituranye n'u Rwanda Burundi Uganda Tanzania Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Kenya n'ibindi bihugu bitandukanye bya Afurika namwe mwese muri hanze y'umugabane wa Afurika muri kano kanya rero mbahaye ikaze aho tugiye kugaruka ku makuru agezweho muri kano kanya u Rwanda umaze kuburira Mozambique ko niba na buryo buhari burambye bwo gutera inkunga ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda hariya mu majyaruguru ya kino gihugu cya Mozambique u Rwanda ruza kugira gute ruza gucyura ingabo zarwo. Ese kuki u Rwanda rubuze ibingibi? Mu minsi yashize hari amakuru yagiye hanze avuga ko umuryango w'umwe bw'Uburayi ugiye guhagarika inkunga bateraga ingabo z'u Rwanda ziri hariya guhashya ibyihebe mu ntara ya Cabo Delgado mu gihugu cya Mozambique. Nyuma twongera kubona andi makuru avuga ko byahindutse bazakomeza kubatera inkunga, ariko nanone aka kanya hari aya makuru kuki u Rwanda rutangaje ibingibi. Ese amakuru ahari nayahe? Ubutumwa bw'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique bwatangiye ryari? Bwari buteganijwe kuzagera ryari? Ese ni ibiki bamaze gukora kugera aka kanya? Haracyabura gukorwa ibiki? Byose murabyumva muri nuru. Muraza kuma ibitekerezo byanyu munyandikira muri comments, mukande like, mukoresha niba utarakora subscribe nawe ikore kugira ngo nandi makuru n'ibiganiro tugutegurira bya bivugwa mu burezi, ubuzima, politiki, umuco, iyobokamana ndetse n'utundi bize kukugeraho gatanu kuri gatanu bibere mu rugo, mu kazi no mu zindi gahunda zigiye zitandukanye. Amakuru angero muri kano kanya aravuga ko u Rwanda rwatanze umuburo uko kohereza ingabo zarwo mu majyaruguru ya Mozambique bishobora guhagarara mu gihe hataboneka uburyo burambwe bwo gutera inkunga icyo gikorwa. Ni nyuma y'amakuru ku muryango w'ubumwe bw'Uburayi ushobora guhagarika burundu inkunga wageneraga ibikorwa bya RDF muri Mozambique, aho umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Makoro ubwo yasubizaga ku nkuru zatangajwe n'ibinyamakuru Le Monde na The Wall Street Journal kwihagarara ry'inkunga y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, yashimangiye ko u Rwanda rufite umurongo uhamye w'uko ubutumwa bw'i Cabo Delgado budashobora gukomeza igihe kirekire hatabayeho gusaranganya inshingano mu buryo bungana. Avuga ko ingabo z'u Rwanda zatangira koherezwa muri Mozambique mu mwaka wa 2011 u Rwanda aribwo rwatanze igice kinini cy'amafaranga akoreshwa muri buriya butumwa bwatangiye bisabwe na guverinoma ya Mozambique mu rwego rwo guhangana n'imitwe y'iterabwoba ifitanye isano na ICC. Hano yagize ati u Rwanda ni rwasabye kandi ni gusaba indi nkunga iturutse muri European Peace Facility. Icyo ni ikibazo kigomba gukemurwa na Mozambique. Kohereza ingabo z'u Rwanda bisaba uburyo burambye bwo kubona inkunga kandi ni inshingano z'igihugu cyakiriye izo ngabo n'abafatanyabikorwa bacyo, by'umwihariko abafite ishoramari rikomeye muri Cabo Delgado kugira ngo iyo nkunga iboneke nk'uko byahoze bikorwa. Aho yakomeje yungamo agira ati nibitaba ibyo u Rwanda rwishimira uruhare rwarwo hamwe n'ingabo za Mozambique mu gutsinda imitwe y'iterabwoba, kurinda abaturage ba Cabo Delgado no gutuma ibikorwa by'ishoramari bisubukurwa. Kugeza ubu u Rwanda rufite abasirikare barenga 6,300 muri Mozambique, umubare uruta abasirikare bagera ku 2,000 boherejwe bwa mbere muri 2021. Macron yavuze ko kwiyongera k'uyu mubare guterwa n'uko ibikorwa byagutse cyane cyane nyuma y'uko ingabo za SADC zivuye muri icyo gihugu mu mwaka wa 2024 bigasiga icyuho mu by'umutekano. Kuva rero ingabo z'u Rwanda zagera hariya muri Cabo Delgado mbanyuriyemo mu ncamake kuko nababwiye ko mabwira zakoze iki bimeze gute. Zarwanyije ibyihebe byari byarigaruriye intara ya Cabo Delgado, byongera zahashije ibyo byihebe nyine, zongera kubaka amashuri, abari barahunze baragaruka, ibikorwa remezo birongera biratangira, abakora ubucuruzi barabukora ndetse n'abatangira gukora ubuhinzi barabukora, ishoramari riraguka. Ibikorwa byose byari byarahagaze harimo ni bya societe zo mu Faransa harimo iyo bita Total Energy nayo yarongera subukura ibikorwa byayo, byinshi byagiye bikorwa, umutekano uragaruka, abana bajya ku ishuri, ubuvuzi buraboneka. Mwajye mubona ingabo z'u Rwanda ziri mu bikorwa by'umuganda rusange n'abaturage bari kububakira amashuri. Ibyo twebonye kenshi twagiye tuzibona zitanga ubuvuzi ku baturage. Ni byinshi byakozwe mu buryo bwo kugarura umutekano n'ituze ry'abaturage hariya mu ntara ya Cabo Delgado. Ariko nubwo bimeze gutyo ntabwo ibyihebe bagiye babyirukana mu bice byinshi. Masimboada Pride murabizi twarabibabwiraga 5 kuri 5 mu bice byinshi
hariya muri iriya ntara ya Cabo Delgado mu majyaruguru ya Mozambique hakozwe akazi kenshi gakomeye. Mwagiye mubona ingabo z'u Rwanda zitoza abasirikare ba Mozambique, zibafasha zibaha imyitozo kugira ngo nabo ubwabo igihe buno butumwa buzaburangiye bazirindire umutekano w'igihugu cyabo. Ibyakozwe ni byinshi, urumva ko hari n'ibindi bigomba gukomeza gukorwa. Reka tubisubikiranga tuzabigaruka ku makuru yacu ubutahagize andi tumenya, ahubwo tugende tubajyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika tubabwire uburyo umugaba mukuru w'ingabo za Amerika yakuwe mu nshingano. Uyu nta wundi ni General Randy George, wari umugaba mukuru w'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu akaba yirukanwe kuri uwo mwanya nyuma yo gusabwa kwegura ku mirimo ye na Minisitiri w'Ingabo bakamwitsa Pete Hegseth. Amakuru atangwa n'inzego za Leta ya Amerika avuga ko General George yasabwe guhita asezera ku mirimo ye aka kanya, nubwo yari agifite igihe kigera muri 2027 cyo gukomeza kuyobora izi ngabo. Icyemezo cyo kumwirukana rero cyafashwe mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikomeje ibikorwa bya gisirikare mu bice bitandukanye by'isi, by'umwihariko mu burasirazuba bwo hagati, aho muri iki gihe zikomeje kurwanira na Iran. Kugeza ubu rero nta mpamvu isobanutse yatanzwe ku mugaragaro kwirukanwa rye, ariko amakuru aturuka imbere mu nzego z'umutekano agaragaza ko hashobora kuba hari ukutumvikana ku bijyanye n'imiyoborere n'ingamba za gisirikare hagati ya General George Randy na Minisitiri w'Ingabo. George rero akaba yarazwiho gushimangira ko ibikorwa bya gisirikare bigomba gukorwa hitawe ku igenamigambi rirambye no kwirinda gufata ibyemezo byihuse bishobora kugira ingaruka zikomeye mu gihe kirekire. Icyakora bamwe mu bayobozi ba politiki bashyigikiraga ko uburyo bwihuse kandi bukomeye bwo gukoresha ingufu za gisirikare bashaka ibisubizo byihuse ku bibazo by'umutekano. Uko kudahuza rero mu mitekerereze ngo bishobora kuba ari byo byatumye icyizere mu buyobozi bwa General George kigabanuka mu buryo hariya mu bayobozi bakuru ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyuma y'isezera rye rero General Christopher Neve, wari umugaba mukuru wungirije w'ingabo, yahise ahabwa inshingano zo kuba umugaba mukuru w'agateganyo mu gihe gishakishwa uzamusimbura burundu, nyine nk'uko amakuru atugeraho muri kano kanya bivuga. Ari nako nabonye mu gihugu cya Uganda hari itsinda ry'abantu 12 nabo birukanwe muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Rikaba ryageze muri Uganda kuri uyu wa kane n'ejo hashize, nk'uko byatangajwe n'umuryango w'abanyamategeko muri Uganda. Rikaba ari itsinda rya mbere ryoherejwe hashingiwe ku masezerano yabaye hagati ya Uganda na Amerika yo kwakira abimukira badashobora gusubira mu bihugu byabo. Ubu kwirukanwa rero byerekana kwaguka kwa politiki ya Perezida Donald Trump yo kohereza abantu bari muri Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko mu kindi gihugu. Politiki yagiye ihura n'ibibazo by'amategeko n'iby'uburenganzira bwa muntu. Uwitwa Yasmin Hibrawi ushinzwe ibibazo by'abaturage muri ambasade ya Amerika i Kampala avuga ko amasezerano yo kwimura abantu ari mu rwego rw'ubufatanye hagati yabo. Ati cyakora ntabwo tuganira ku makuru arambuye y'itumanaho ryacu rigenga, kandi kubera impamvu zibanga ntidushobora kuganira ku bijyanye na dosiye zabo. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Amerika hariya muri Uganda ntiyahise atanga ibisobanuro ubwo ikinyamakuru Reuters cyamuganirizaga kimubaza nyine kuri aya makuru. Mukomeze rero mugire ibihe byiza. Ariko nari mbonye ngo no muri Haiti sinzi uko byagenze uno munsi. Hari andi makuru avuga ko muri Haiti nyuma yo kunanirwa k'ubutumwa mpuzamahanga bwo gushyigikira umutekano, ingabo nshya zirimo kwitegura gukorera mu ngata abapolisi ba Kenya bari baroherejwe muri Haiti kuhagera kuri uyu wa gatatu ushize tariki ya 2 Mata. Ku itsinda rya mbere ry'abasirikare ba Chad bagera kuri 50 birerekana ko ibikorwa bishya byo kugarura umutekano byatangiye nk'uko bitangazwa na RFI. Intego z'izo ngabo zirasobanutse, ni ugukora ku bufatanye na polisi y'igihugu cya Haiti n'ingabo z'igihugu kugira ngo barandure udutsiko twitwaje intwaro binyuze mu bikorwa bya gisirikare bishingiye ku butasi, kubungabunga ibikorwa remezo n'imihanda no kurengera abaturage mu gihe bubahiriza uburenganzira bwa muntu. Ingabo bavuga ko ingabo zo guhashya udutsiko tw'ibirara byitwaje intwaro bigenzura igice kinini cy'umurwa mukuru Port-au-Prince zikora ku nkunga y'ibiro by'umuryango w'abibumbye muri Haiti ndetse n'umuryango w'ibihugu byo muri Amerika. Amaherezo bikaba biteganijwe ko ingabo nyinshi z'amahanga ziturutse muri Afrika, Karayibe no muri Aziya
zizahagera zose zibarirwa mu 5,500. mukomeze mugire ibihe byiza.